U Aisa mandi u player jongka Algeria ula phla ba U Messi ulawan pan map yu hadin ba ula kumyu bakla yaga kecat kejong u. 4% la tikna ba u Lionel Messi unyo yaka red card jen lada u referee un petu lengba ka VAR. Ong u Alejandro Moreno u player jongka Venezuela hadu kumpa sibilian duna dabram ka Al Nazar haga ba kamla su ban thir player haga nega samoy liur. Haga group stage jongka World Cup ka baladep haga jingleh kai jongka Argentina Persia ya ka Algeria kan yo minit hadin ba u Lionel Messi ulayo ban tep sikul. U Messi ula kumyu yaka kecat jong u defend jongka Algeria u Aisa mandi. But dala dehi u defend jongka Algeria u mandi. Ula yatu ba u Messi ulawan ban panmap hadin ba ula bakla ban yu yaka kecat jong u. But u Mendy ula ong yu referee u Simon ba un pej benia lengbaga VAR. Yaka nega jing kencat jong u Lionel Messi yaka kecat ke jong u haga benta ke basyadin. Penban u referee ula kentat yakane pat ula syuaino deka free kick. Phla u Mendy menin ka sngi sejan arpusan tarik haga kampo podcast interview. U mandi ula ongru ba ka jingya per ka bakrau hapdeng jongi ki bayale kai hamadan. Bat pi ki fans ki ba supej naka screen. Pila ban yo ibha lengba ki replay hagi screen. Pat pila pan itu haduk ano ka jingjia ka balajia hapdeng madan. Kan ba mangi ki bayale kai hapdeng madan. Ngim yo kum kata kalat pan pej. Ngasu yo sengaw ya ka jingsyak kenjat. Naka kecat ka benta ka basyadin. Henrei ngamla pan penti kena. Haduk ano ka nega jingjia kalajia. Kadai tat endang la poi syaka kamera. Haka bangala yo sengaw ya ka jingpang. Hadin bangala pej lengba ka replay. Ngala ide ba u Lionel Messi unyo yaka red card haka tega match kat ba u Moreno u player jongka Venezuela ulo ong ba 4% kala dega red card naga benta u Lionel Messi bat ula at susu deka ba ong ba balai u Simon u referee u klempej benia halor kane u Moreno ula penrem jur ya uni u referee u Simon u bala peniat ya kanega ke ba haka jingsisya ula deban pej benia lengba ka VAR. Pat u Messi ula deban yo yaka red card. Om yaka hat-trick haka tege jingleh kai Persia yaka Algeria. Kawai pat ka kubor kaya tu baka Al Nazar. Kala sangeno ban soy yaki player ki ba thamai. Namar ka jing kerdu pisa jongka klub. Pat kala syaram kumba praspa million Saudi Riyals. Kumta ka jing temu banwan ra ya u player pedeng jongka Portugal u Samu Costa kala sa tengno namar ka jing duna jongka pisa.